Ka office DC Eastern West Khasi Hills kala rakhe ka jingdap South Nam jong ka district da ka bapanlong ya ka jingalang ha multi purpose hall office DC ha ka ni ka jing rakhe lai dan lang uba med baling do menteri ka sarkar jalla uba Shakler Warjri MLA ka Mauthat Rashen ba Powell Soklan MDC Mauthat Rashen ba Equator Nongrang MDC Mairang kong Anita Kharpor DC Eastern West Khasi ki ADC ki officer ki CM ki menteri ki sordar ki nonghikai ki khanna school pat ki wei ha ka ne kasngi nalor ki jingkran be ki sami ki educational award na ka banta ki khanna school ba pass ba ha ki exam ba pher la yo ru ye ki cultural program na ka blossom CLF but na ka kersu music but cultural society
si nakabenta kajindaw South Islam Jog na district by Jumi ka East and West Khasi Hills District. Kinamang sa kanto kami kibarangay ay siya malwan matakasi. Ngre naman daw ki pamla angkya babrol win na kita ba friend sa terno. Boleh wali pemerintah popot. Upadan rekat banyak train banyak perulong ya kajing yo bat kajing thau mai ya kajing district Eastern West Khasi Hills. Nilai ngasim ba kani nasi mata kani kasi kabang suri hasal na lampan siya wala sa. Ngin saya bu program mengalami COVID mengham itanan kabang kubun dalam inlang kani simenta hukum kani ka foundation ni jadi long kebijakan ini sesi apa naik nilai dari tong transport dari